Masakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOOM Nihozo se labon on Nikupa tunung jong VANNOI THUSOH chum la chum ho anabe khom kiloite Chinese smartphone sema company Xiaomi in company asset sunga India in dangka jaguple somnga million val Fritz tisu manthei do dinga older ana so khum naw sunga phamo sana ana pungu venehi Xiaomi in asaina company reputation kiweng jing ding chule company le stakeholder ho interest kisuke loading a hi anati nehi ichi tu su hi achi sa Friday ni khwa Indian Appellate Authority in Government Agency Enforcement Director in older ana so dangka million tampi sis boldinga ana so na thua kingo ana ho confirm hi atiu to hlana dan chu ta khum ninga anala saw hi hichi tuwa khul do na anei dung zui wa Xiaomi company te chun dan di lota gamdang intaitis ho remittance tampi pi chu royalty payment hi tia ana pe do jingo hi agency in a khul do dung zuya hichi royalty payment hi imadang je hilo lungthim thu ta Indian foreign exchange sop khop na dinga FEMA provision suke na anayo hi atiyo hi hinla Xiaomi in agisay sum 84% var hi royalty payment na American chipmaker Qualcomm group te ki pizo hi ativin hi company founder pa akun statement chu hichi ki bol hi angaya dan to ki to a ki bol commercial agreement Xiaomi group in Qualcomm group anga ki piji chu a hi bove ati na hi alangkhana kingo to nahi adi lo achum hitan tin gamte ni tisu India le China ki ka gamgi a ki din te na om jing to hlona Chinese smartphone company te hin India gamsunga ha satna tampi an tu jing saw ha hi thilso khota khana Iranian lenna hui kongin China lama lengchun bom apu eti authorities ho henga het sa na lem anaums in Indian Air Force hon hichi Iranian lenna chu anadal ovinahi hichi thulut chu air traffic control muna jinglam nidan kole minute somni vela chu anamu wahin Iranian plane chu Indian airspace sunga len lai a hi ekiti hichi achu Indian Air Force 10 Iranian plane chu anung adalova Jaipur chule abana Chandigarh muna kinga dinga an het saw hin langkhana Iranian mahan airplane pilot pan alien lampi khela hichilai mun ha kinga apading chu anadat thailo hi hiti ho kala chun tiran akun timna ngi na dungzuya Iranian plane chun bom apu lodan hilchitna om to hlonin Iranian plane chun boina umlovin alhun nading China gamsunga Guangzhou munchu anaboi nahi Indian Air Force station omsa procedure ho kitupta azuya Ministry of Civil Aviation le Bureau of Civil Aviation Security ho to kitwa Iran len chu Indian airspace sungsia chu bitkeya anazuyo hi akiti tunai lam cha thulut ki modung zuin Myanmar gamsunga airport boardinga lenglut Myanmar airliner chu thal changtampi kapkhum anahi ekiti ichi thil su chu vai hom hon galgu bol thingnoi hona to hi ativini hi thil su chun passenger khanin haten namasangin chule lenna thau khol namun jong anasi nahi ichi thu to kimat chun Myanmar sipaite vai homten ichi na to na nei rebel so chunga gotna nasata ki piding hi ativin hi hethe khatchu hichi Myanmar National Airline chu capital naipido akon kaya state lungninga analeng do chu lenna chu akinga akon lama hichi bulu na chu uma hi zonta vai homten bulu na hi Karani National Progressive Party hona to hi ativin hi lenna sunga chu passengers homublathum anato ahin hinla mi khat bowin kisu khana ananei hi ichi thilsu zo chun
khupi sung hin boarding flight zo se apha tip lowa cancel a hitai zong agiti military vai hom ten buluna nei ho chunga khauta don but na kinading a hi ativin a hi he thei khat chu kummasa Myanmar gamsung mipin democratically a akilhendo vai hom ne chu sipai ten kilom lo ta ngo na neya anasu lu zo uwapet tu ni chana hi kidaw na hi chil jing a hi na bana adia kaya state sunga military tet le local resistance ho ke ka kidaw na hi kho sidi set chu a hi apat na lama mi piten chamta ki phinna anina yu chu military vai hom ho kun thagum so na ki tha ki matna ahin chi pi wapet gamsung pumpia vai hom te do na hi chil jinga amuna people defense force mina vai hom te do ni achila pi jingu chu hi hiji achu tu ni chana hi thina man na to simsan lo a hin chunga military vai hom ten sanga sim songkula a hen tango zong dim set jing chu a hi Russia le Ukraine ki ka ki dawna tanglova achil ha zinga ade atu nai lam cha Russia in Ukraine gam kai li ho hunama la pina anei dano le Russia gamma agi sim thau to lonin ki dawna hi ha ta ang ki khel thezin om to ta ni ade in Ukraine President Volodymyr Zelensky in iti zong le gamsung kinung chu do tho ding a hi tia apan na chunga Russia in hichi gam ho ahung ki bulu le Russia ki bulu a kilading ahi atinaw chunga Vladimir Putin in nuclear garment sa amanding dano ngampila asainaw chunga VANNOI gamtampin lunggim na khota anay tawin hi hichiho chungchuna chu Russia gamsung lamkai hotline pachompin galhi gangta agichaido na ding in Putin in low yield nuclear garment sa aman na ding in hate na phuno ve tin tulut zong om kinin hi hichiho kala chun Washington zeng in zong Russian President Putin nuclear gi na ane hi alhem mai hiloding a hi tin ginmona ane now to United States Defense Secretary Lloyd Austin in agel khodan an season hi Vladimir Putin in Russia gamsunga Ukraine kun ala thao gam kai li pan na buluna agnei khale nuclear garments a don but na kinading a hi tia phongta an sei an hin Ukraine le Western gamhon na sata demna ananayo hi hiti ho kala chu Ukraine President Zelensky hungkun na kho Kryvyi ri humun chu Russian suicide drone in anabo in hichimun chun school khat su si na hi regional governor akon thulu dungzuin hichilai muna langlam kaya danita sang school building chu Russia drone hon sunday ni ko chun anakap siuve atin chule Ukraine Air Force 10 Iran te sim Russia te man suicide drone nga ta zong anakap la over ni ta chu an la su win sayon hi Russia te hi athabia offensive apat jeng wang win tu chen hin Kremlin hin golal na anei jing win hom do ta hi aji chu gam ka ya dinga strategic khopi khat na laiman jing zong Ukraine ten ato phata win hi hichilai mun chu Russia te dinga transport le logistic mun pi khat chu hi a hi achi sa September ki panapat Ukraine ten counter offensive ahin bol wapat nasata lolhin na ahin muzing ova gampeng tampi anung la zota anungun tunai lam cha chun lemen khupi jong chu Ukraine sipaitian anung la zo kitawine hi hichilai mun hi Russia tia dinga mun poimota transport le logistic mun pi khat chu hi Ukraine sipaitian hi khupi chu achi sa Sunday ni khwa chu ala zo ta ovin asayun chule Russia sipaite sanga simwal chu Lemon le Luhansk region kala odenovin akisay hi Ukraine sipaitian kimvel masangova lemen khupia kunahi anikitol do wahi akiti lemen khupi ala zo uto hlonin malama rase na to phagam ho nung la na ding Ukraine sipaiti adinga bailam le ding a hitai zong agiti lol hinna chunga kaifin agipana aphon na chunga Western gamhon thal le lo ho khata
agit hopi zing na laidingun anatim kinuna hi. Lol hinna sunga hin Ukraine loi legol elay son het pi now sunga aneto in pathin ni kwa Ukraine sipaiten layman anung la za uchun ichen hamin masal na anayuve ti pundo na hi potsit na hi anatin hi. Ukraine sipaiten limen hopi ala za uchun pro-Russian flag ho zo si chule Russian mahal melchi na zo si loi na su umang dale Ukraine flag ho tha ta do na anei zon hi. Hijato kimat zon Ukraine President Volodymyr Zelensky in award ceremony ananay nawa Ukraine Territorial Defense Force ho zanale kipaman pi do na gamsung ho anung la zo na chunga ananay zin hi. Alangkana Russia ten Sunday ni khuzun sulam Ukraine gamaom dinipro ho subuluna ananay ovin chule satal day ni khuzong sun Russia Defense Ministry account pon dungzuin Kharkiv gamkeya Ukraine military target ho rocket mangsan anki kapsi e atin hi. Hinla Ukraine in Russian ten milhamla abulu ahi aniti zoon Russia in ananil kal paikin hi. Tudin muna hi Russia ten Kharkiv gamkay atamzo adalha ucho ahitan hinla adalha naw nung uva bomla khumna anazing ucho hi. Russia in partial military mobilization anala lut thao sipay hon training anay pantawin hi. Russia hin sipay asanga asa atsanta awangwa galhi amano jing kigut na layo ucho hi. Vatican muna po min Sunday ni khutsun Vladimir Putin in galhi ang azinga chule Ukraine gamsunga thinahi asu utang loy dingin team na nge na anani zinahi. Tuso panapa na sinasin nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi tuso ka imukit ka ovin mabuanon mang palet si bay.